Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qaili fi kitabihil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لقد وصاكم المولى تبارك وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم Wallahu ghafurur rahim. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sama-samalah kita berpesan di antara kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Seperti juga yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nescaya dengan takwa dan iman, Allah mengurniakan bagi kamu dua bahagian dari rahmatnya. Dan Allah memberi kamu cahaya, dengannya kamu berjalan di muka bumi. Dan Allah mengampunkan kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala datang menziarahi kita, mengingatkan kita akan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kelahiran kekasihnya dan penghulu nabi-nabi dan rasulnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang menyinari kegelapan dan contoh tauladan bagi setiap langkah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang bermaksud demi sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik buat kamu bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta mereka yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara sidang Jumaat rahimakumullah, tanggungjawab kita adalah untuk memuliakan Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda dimuliakan oleh Allah sendiri. Untuk menyayangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah menyayangi baginda sendiri, dan untuk mencontohi baginda dalam segala gerak-geri kita yang termaksud dalam kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Bahkan para ulama di kalangan para sahabat dan tabi'in dan salafus salih yang benar-benar memahami kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyambut baginda Nabi dalam setiap ketika dan keadaan dengan penuh hormat, dengan penuh sayang dan cinta,
bukan hanya pada bulan Rabiul Awal, bukan hanya pada peringatan Maulid, tetapi setiap kali nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dan didengar. Imam Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan, beliau setiap kali disebut atau didengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah wajah dan warna kulitnya, tunduk kepalanya, sehingga mereka yang duduk bersama di sekelilingnya merasa risau dengan keadaan beliau. Bahkan Imam Malik sendiri meriwayatkan apa yang dilihat dari guru-guru dan ulama lain sewaktu dengannya, bagaimana mereka menangis setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memuliakan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak meriwayatkan atau menyampaikan hadis kecuali dalam keadaan suci lagi bersih. Begitu hormat, begitu sayangnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergolong mereka dalam golongan yang berjaya, yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghormati baginda dan membantu agama baginda dan mengikut cahaya yang diturunkan bersamanya, yakni cahaya Al-Quran. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Begitu tanggungjawab kita, saudara sidang Jumaat rahimakumullah, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berusaha sedaya upaya kita mengikuti tauladan baginda dalam semua perkara, dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berjiran, kehidupan sesama rakan kerja, kehidupan bermasyarakat. Bahkan di antara tanggungjawab paling utama dan pertama adalah memahami cahaya yang telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni cahaya Al-Quran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus hubungan dengan kitab suci yang diturunkan Allah kepadanya. Bahkan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyifatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Kana yaqra'ul Qur'ana qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa mutawaddi'an wa muhditha wa lam yakun yamna'uhu min qira'atihi illa al-janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dalam semua keadaan, berdiri, duduk, berbaring, berwuduk dan maupun tidak berwuduk. Dan Nabi hanya tidak membaca Al-Quran tatkala baginda dalam keadaan junub. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meriwayatkan yang bermaksud, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku ketika aku sedang dalam keadaan haid, lalu baginda membaca Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang bermaksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran kepada keluarganya walaupun istrinya berada dalam keadaan tidak suci. Begitulah kita perlu mengambil pedoman, membaca, memahami, mengamalkan ajaran Al-Quran, kerana itulah kunci cahaya dan kejayaan yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah amalan dan usaha yang diajarkan Nabi yang akan berterusan sehingga di hari akhirat kelak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Yang bermaksud akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran di hari akhirat, bukan di dunia, di akhirat kelak, bacalah Al-Quran dan teruslah kamu mendaki, yakni naik ke tingkatan-tingkatan syurga, dan cantikkanlah bacaanmu sebagaimana kamu mencantikkan bacaanmu ketika hidup di dunia. Sesungguhnya kedudukan kamu di akhirat adalah mengikut ayat terakhir yang kamu baca. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalhu minni wa minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim
وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. My dear brothers in Islam, let us take this opportunity on this blessed Jum'ah to remind ourselves, to remain conscious of Allah subhanahu wa ta'ala, to continue to obey Allah in all His commands and to refrain from all that Allah has prohibited, and to follow the footsteps of our beloved sallallahu alayhi wa sallam that will bring us closer and closer to Allah's pleasure and Allah's acceptance on the Day of Judgment. The month of Rabi' is upon us, and this is the month in which we renew our commitment and our promise to follow in the footsteps of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to refresh our love for the Prophet by way of following all his teachings, following in his good moral character, in all our dealings, in all aspects of our life, at home, with our families, with our spouse and our children, with our parents, at work, with our colleagues, and in society with our neighbors and those around us, to demonstrate the best of moral character, because that was the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam that had followed every single revelation that Allah has given upon him, and by way of reciting the Quran, by way of understanding and following the teachings of the Quran, the light that extinguishes the darkness of violence, the darkness of hatred, the darkness of enmity in this world, we will come close and true to our promise to Allah that we love His Prophet and His Messenger, and may with that we be gathered with Him on the Day of Judgment, set closest to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, to demonstrate our true love for Allah and His Messenger. Ala sallu wa sallimu ala an-nabiy al-mustafa khair al-anam. Faqad amarana Allah ta'ala bidhalika haythu qala fi kitabih al-aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان، وخاصة إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان عامة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا وهمهم فرجا يا رب العالمين. اللهم أغثهم يا غياث المستغيثين وانصرهم يا خير الناصرين. اللهم اكتب السلم والسلام والأمن والأمان للعالم كله
وللناس أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.